MPA candidate Joyram Mingleng upon vote correct PMI Nilip along Kipadupo. Number 25 Nilip constituency ke parlo choki hola hempu complex athengo long Kibangji Lok Sabha long Congress pen kachatoy dun MPA candidate Joyram Mingleng upon Kangthum Karne mati vote correct PMI Padupo. Pinya Mai Samson Independency Mai Charipon Bangso Mai Long Kedam Tang MEC election hold independent pen kachapati dun NDF candidate Avinas Strong Hangla pen Arya Sangho tung do anta NDF asong pen chi ulapsi Congress asong along chingbedu Pinya Mai Long kachatong Joyram Ingleng Congress candidate pen Chenglok Samson Inti Joy Singh Teron CPIML candidate Ruby Kumar Phangchola pen ki ong dung Congress aphan ki Kroya Radatum do an chirap chatudun si Mesen pen Mai pachunpong Nilipen Robinson Terang, News Fast Carbiang Long. मने ठेतान एजेंडा के लालो लातुम दिल्ली हाँ किबालों इसी मने दी वाराणसी किबालों मांगे लातुम राम मंदिर की नंगी बोलो बीजेपी एजेंडा के जुड़ालु एसडीसी तुम ऑटोनोमस स्टेट पॉलिटिक्स का एमओयू चटक में जुटक पसंद है ससी राम मंदिर की कैंपेसी बीजेपी एजेंडा के जुड़ा बीजेपी के विचार के जुटा नसी नॉन के कांग्रेस तुम के एजेंडा इसी का कली ला तुम कांग्रेस तुम के इसी लागे कांग्रेस बोलो दे लागे ini parti kali lagi abang bikin dah kongres ini kongres aja ini Gandhi Mahatma Gandhi aja ini sepini itu ni kongres si puji pulau ni BJP puji pulau setiap ini halas so itu si ini kongres ab tu pan Rahul Gandhi family pan kasar sah hangju ini Indira Gandhi pan kasar sah hangju Indira Gandhi si itu man article 244 ini kita macam non implement pan ke Rahul Gandhi claim pulau apa claim lo non aso pat ditang pu sila cari kupi lo kini nasi ni kandung ko be phana chuning ri lo nili barat phana chuning ri lo karbiang lo rat phan chuning ri lo vote chipan hok ne ching hon na hai lo ri phelang hem ri phelang sita pini itu non regional party along dunai kola be national party lo sro pini itu malana ideology na party ideology ne along ko pini BJP ideology ke pilo jang thwa doso Bias adorso upune la tum ke pakom ni ideologically ini la tum India de long Hindu dwa ini Hindu tum reng nai po phan siklem cho ini khai so tum ke Hindu gali ni tum ke methang chukar ki jo ron la hai vir la po pi secularism democracy lo ni constitution no tum hana to pi secularism raso alang wese pa prai le tu la lo pote pini tum da ka bi hong hari tum ta la mo pen da ni je lo cho akri chupo peni abo ra krem da chubut pa phan le krem ta la ke nang crime ni ini Christian dom hana lage sung ki kete isung an si dulu nasi kado we phasta me chunuri thot no nali to media to masa abang so lama kado we kado longarat la pen mili barat phasta me pagya pachat thai phasi ekdom anang po ahok alam ke lan pini un ilu mola so teng ning kan phone ning kan proxy so lai pen sila tom la ana khemeta di pomani MP nang hai po संविधान ला पुणे नंग क्लाम को इंडिया हिंदू कंट्री समाज लासन लॉस पॉलिटिक्स पथुलो ini development youth tum लोक चाली ari so jang tum api po cepat do pen kame claim ekdom po las tangan hotel la tum bago dekar bonai hang ta ini sakuri Allah non nang le dom kado weta chini lo chini pet lo rada tum rong kido rup kido ha pene taun kido dokta prelo anu tin da ke song lok se ke polo la pen ke bang gelang apor hoda bang ta ke song komlo kase aso amai long ke yang hitong don ta Congress parti pe lam ninge ke Congress tu teri ya lam ke 260 tab BJP leader tu teri ya ma apel lang lo pulote muni tum isung gidong lo lapen itu dah demokrasi ini panel pen akisung constitution pare chira nang kopo XMLA socio ekonomi socio culture kado ko be raja fan pulote Congress and sugar atuar alang ni balde chini lapen no ba guys dong kedo kitheng kitheng tu lapen hin pen kelang pai pop tu kecheng si ado anutin bang bili dom dak chok jam malam kalilo nona bangke itu masongja sarpur Rahul Gandhi nona bangke mo pen tame bianglong and see arjulang lo lam kado ko don kedua tank pen upgrade kan ni nali tum phanang puji bangke nali ning chibig no ili tumakai long India long yongsi kebang jiang ni election vote tilong ala tilong na lang datung ke cek ke tangkap paisa partik nangi ko piap pot kilo jakong horang do election tilong melok walang bangke nilai to malong ke tangkap poisa be jakong horang ta tangkap poisa ke tadure ason hote asap so jakong ta kon do koklo seta nin jo malong monitu ke koi thabo amre lakai kaninge thabo congress malam chot bo
Kalau dak nolok kagos mukau. Nah langit no. Tapi nolong ke mobile lang nutin lang sa may YouTube do. Halo dak nang itum lang ito. Near about 9 lakh. Big appeal from former JNK governor. Aprang kita governor alang lisi alo tin rada Si Haji, ito more than 3 lakhs about the Congress Silongji. Kupila lang ni Kalinjike. In English and for him I appeal to the people of India, forget all the caste, creed, religion and vote against Modi in 2024. Implement Kasa Bank Make a issue dog away agenda, India, so all special the agenda, country. Article Adharma 244A pa implement Lagi agenda ting 2024 aning kanabangke Lapen BJP socio-economy, again non-BJP ahut, socio-economy, socio-economy, socio-cultural dan finan endanger bang julo, That's all PK asok ang Kipulga, India panin democracy will end and there will be no election in India. So this is your final opportunity. Democracy mane ini tum kado kabe kanwai. Lah, ini bahani yang aku Saya betul, kena. eh. Lapel Kongres ini tum abelo kati bukan, biti kali. kado kabe No, adharman. dak, Itu kolonial rakyat roy. bangke. Nangli. Nangli la so pike. Lapsi nangli tum. Dunia harlungkan Kijut si bot ki piji sok lang dampur bangke. bang. Nangli tum mata Yalah, palsik roy. woi. Jadi, Lagi ini kolonial tum roy, ki alang pukali. ka, abelo Nona bu. dak kongres Jadi, candidate. Uni ba? Panili rotoning ti. Buka jam. Di harlung isi selection kisah campaign dampen committee. alang, kau Akhirnya mebat ni, lah, hati bangke, sipi jatuh trust rapuh. ketiga kali. Boy fistame. Former governor JNK lape labangke Satyapal Malik kaninge lasola mangali tuning tipik tu lake kongres atungne kaninge kali oi fistame BJP aton senior most leader aton alang tun kaninge Lake laso pilangig na Orang itu mah culture, ini tuh mah culture, ini tuh mah tradition, ini tuh mah language. Laso foto bangke labangke Implement lo puluti. ha langsung lo tuan bakole Takanil tuh mah keceng benopos lo non tahu. arjuik pakada langsung ta Tapi naruh sona Labangke isi ke phere me me labangke non ke do bom finance minister BJP government ala UCC non ka BJP government lang sidara itu opposition table. Alaso kita finance minister men ke labangke nilmala sitaraman apita nabang aban ke prab kala prabhakar la kupilo ki punali tumajing aju pemeno. This election is going to be the final election in India. If Modi return to power, there won't be any election. Laso election aban ke India lang kijut si election po. Jong si Modi jong si puthot 2024 lang sarkar pamulti. The picture of India will change. You will hear open and free hate speech from the red fort. Manipur kind of situation will prevail across the country. Media Modi jang si power ang thula prate kadol kare Indian country lang Aki charge to the no, aki charge de la pi, la puna didi pe pudo achet moji. Ini pak long ke theng ho. Jong si pudum phur lang lorang prate ki chok che do la lake. La si hal dak loge protest nahi, hal dak kan the nahi, han dak nahi. La si la dak bank ke chilang nu ning no, ngona dhu bank ke ni le tum jin ke theng long prate ki chong hu dunjia, ki chong hu unjia wa sai na sele. Ki chong hu je bhala tu ke siksa do. Ladak ke dia nombor tak lampo DGP tak account po basi ladak account dia bila le account lo kote develop pe parsi ke hisab sono basi hala ta se bang cipan theng nangi basi nangi to phan ini jito korte vinas atong la kanterang saho to naki join no pot ne tum district congress committee kan tane alang ni tum han deng pon lo la pe ni tum ladak ke akimi ta ke ban ta ha pala mare alang ni tum pilih pen congress lo la alang to ke van ji ani alam ke matha dam ke chechar ke mata phek la pen ka dol ka ki sung ke van ji alam ka chini jane si alang tum ke tangka paisa ka dol ka ji tu non BJP ato ji tu ke cha la pen ji tu alang tum ke bai same alang tum accept the project ke puduna lamang lalo nililong lang non ka patuduna IMP candidate lo Jobson belo CM Barim lo nilihem long lang nang claim do nahi pu sinili pulo alang litung pu tekang lamang chini sigmelo alang litung pu tekang lamang ke mi social media long daklang lo salam latung di puala abang ke after election abang ke autonomous state puthat latung tos do pupusi ke dinje pon lang nili lam ngali sini lasi nang claim unoi puneli bang sinili pulo ha so ni same nang litung yong si
laan ke me BJP pen yo se laan ke me lu plong te nili nangli to man request ke laan lo Assam State Assembly lo special session hang special session hang ra autonomous state utha nitum ke kroilo lapen central government rum prabjin pen pichuna popu NOC kidano no objection certificate to amla lo pulote Assam long bege future ke la sola maglu ma do party ma do sarkar le ninge ta kichuto chapter ke close lo rasila anda unela pulongte apornang chaji pulongte chief minister state cabinet meeting bang phai no cabinet meeting long la solam thele che papas por la an lo pronte ni mathang ma si BJP honda campaign nungi ni ninje thiblo amar la tum kha gai he ninje he la lo state alam the non bang ke nam long la lo BJP tum claim chobai polam ni hui re lo non वे मी तुम द चिदिलो पेंजिया कथा साहब अलाम